باش ایرو وانه امنی ویجه لسر سود ورگرتنا جویجه جواکیه خواه ده وانه امنی بوری ده ما ویجه جواکی بر مناس کر گوچاوا ویجه باندوره لسر جواکیت که به پیوین خونی خوش و بدو نها امه ببین سود ورگرتنا جویجه جواکی ام چه سوده جوی ویجه جواکی دگره لویده که دبیجن قالي بيويجا أو قال ناي ناسكرن قال لي ويجا ويتنب أو قال تجاري ناي ناسكرن ضريا ويجد أو موي قال لي ناسكن دم عموي ويجا عن تخوين أم هالبس تخوينن أم تشيروكي لي تماشا دكن أم موي قال لي ناسكن ضريا وبرهمن ويجا يير دبيجن سوج ويجا تنقو أو ويجا راست بوجدان وقياني مروفان ناخذه ورحتي يجي ندى قياني ويه ويجا ماكو هردم جريداي هست وفكر و اشوبيه مروفان دي اف ويجا راست بوجدان وقياني مروفره ناخذه رحتي ندى قياني وي تسودا ويجاي تنيا هكا ويجا نبر دفكي فرميبه جبو مروفاهيه دجواكان ده تسودا ويجاي تنا هردم دوي دمات بي ويجا بخوينه وكا بردفكي فرمي بچاوا يعني ضريا ويجير دوي جواكي همي نازبك جهر آلي ده قونا بردفكي فرمي با تو سودا ويجي ويتنبه ويجا ضريا ويجير دوي تزمان وناسناميا ويجواكي بخوا نازبك هتاق امبيجن سودا ويجيا قو ديني فساندن هاي بيضا ويجا الفيدكي لبرانبري ويد عربي ده زماني عربي ده أدب تيواتيا چه محمد نازكين كأدب جي پروردكرني و رفتارين ده جياني ده ام بكارتينن جيرا تيگوتن ناخواه لفيده كي حتى مروف كاربا خناس بكه رفتارين خواه بكهرينه جي درفتين جيانا خواه سوده بكره بيوستيا وينا بويجه هاي ويجاش بوكو رفتاري خو بكر دفت البرتوكي ويجا فجر دفت الويجا بخو فجر حياة رفتاري خو بكر دجياني ده و جي خو ديار بك دفت جواكا قوت تيدا يا زاروك دما قود خندنا خود دولمند بن ده جيانا خوني ده هنرا خوني دراميك ده دما زاروك دراميك كش خور چيتكن وكا هنركي وكا ليستوكا كش خور چيتكن خوندنا خوجي گلکی دولمند بن ناخوی دجیانا خونی آفرینر ده دماغو مزم ببن مزمناهی خوده و پر دولمند بن و پر جهاتی بن الویده که تمی ویجا جماره آفراندنا جیانی جماره بیکتینه دماغو ویجوان نیزیکاتیا چاندا جواکا خواه ببه جه وی چانده وجهونرا جواكي وجاوي وچانداوي كاره گنجينه كي بيداوي بآفرينه هرتم دما قول هنري جواكي وغيره لا وجاوي وغيره چانداوي وغيره او چاندو او وجا او هنر گنجينه كي بيداوي لسروي جواكي جمره بيكتينه اشخوا بريجي ما قود ده بيوسته چاندا نفسكار وجوان وچاندا وجواكي بحفرة ببا يك ويجا هردم جياني مروفي جمرة شيروفي دكا جياني مروفي ودلي جواكي ودلي مروف بخويا ويجا ويا جواكي دما جو ام بخوازن ويجا يكي بنيفسينن و دما هالبسمان تي دوي دما نهاده بري انا جيما قود جو ويجا يكي بنيفسينن دوي قريدانكي دوي ديروكا وي دما بوري قشتكي ناصبك حيا كاربه دوی دمان هاده هلبستکی بنیویسینه شخواه دریا وی برهما وی جییر جی سودا ام جویجه جی دگرن چیه او شیوه و آواین جیانا وی گلی دمین بوری دجمار ده دیار کرن میناک برتوکا مموزین چیروکاوی یانجی دستاناوی احمدی خانی دم احمدی خانی اف چیروک نفسان یک جوی دمی بو جدما گو اف چیروکته چی بو احمد خانی دوی دمی ده جیاناوی دوی دمی ده بو لینن ده همان دمی ده اف چیروک نویسان دیه پشتی وی بدمکی دما نویسان دوی وی دیروکا دما گو او چیروکته چی بوی هموی ناس بکه جبوگو کاربه وی چیروکی با آوائه کی سود و آوائه کی راست و باندوری لجواکی بکه بنویسینه
او چیروکا احمد خانی مموزین دما من چیروکی تماشا دکن دبیجن چیروکا مموزین چته بالا مروف راسن دبیجن اف چیروک لسر اوینداریه نه تنی اوینداری دوی چیروکی دی مبستن هلبستوان و جوان و کسی گو اف چیروک نویسان دیه چه چیروکن دبی چه مموزین بی و هلبست چی دما گود نویسینه مبستاوی نه تنیش بو اوینداریه راماناوی نبنگهین سر اوینداریه لی شیوه و آوایه و دمی گو تید جیانه جماره تی خویانی کرن دما گو او جواک تیده دجی او شیوه وی چونو هاتناوا خوارناوا هر تشتی دوی دمی دوی دیروکی ده دوی چیروکی ده جماره تی خویانی کرن ناخو گلک مبسته هلبستوان و کسی گو دنیویسینه نویسکار و روشنبیران دی چیروکا دو بر همین ویجهی ده هی سودا هری گرین گو مروش ویجهی دگره چیه؟ دما گو مرو پرتوکین ویجهی دو خوینه چیه؟ آستا آشوپی مرو برفره دکه اف آشوپی دما گوت بر همه ویجهی دو خوینه آستا آشوپی فره دکه جی دروی رامان خواه تدهزره نه اف رامان تتیده تنه تشتی برانبری خود بینه تتیده دهزره لی آشوپیه ته برفره دکه تتشنا دهزره ده اف پرتوکین ویجهی دهیلن تتشنا دروی هزرینا خود بفکره او بهزره چی دید که آستا پیشکتنا تجی بلند که پیشکتن الجمته چه بید دما تگلک پرتوکا بخوین هلبت پیشکتن الجمته چه بید پرتوکی ویجهی بین پرتوکی اندبین آستا پیشکتنا تجی بلند که دهیلن گوت ریباز او نرخین وی هلبستوانی ناس بکه او هلبستوانی گوت راجه هلبستاوی تدخوین دما ستیمز چیروکا مموزین احمدی خانی تدخوینن از احمد خانی بخوان ناز دکم از هلوستی وی و نرینا وینا ناز دکم و از واه هلوستا جی کارم بنرخینم بریا و پرتوکین ویجه یده ناخواه ویجه گرنگی آوینا چیه و سودورگرتن آوینا ویجه یا جواکی چیه آستا پیشکتنا مرو بلندکه آشوپی امه برفره دکه و ام سوده جوا پرتوکان دگرن جالیه چی دش خواه پیوی مجی دولمند دکن دهلن قالك بيف الجمتة تشيبن ضريا فان برتوكين ويجيد ووكو ما قوت رفتاري مروف دجيانا قوتي دجين كسي بخواز رفتاري خوا راس بكيان جي بوك هرينا جي آلية باشبوني دا بيوستيا وينا بويجا هيا لفيدا كي دما مروف تي برتوكا كي دخوينا چه گاليري با چه نتوي با چه جيهاني با دما به پرتوکا که بخوینه گلک سودین گوجوان و خوندنا و پرتوکا دگره هیه اف سود الویده که جمار دیار کرنن و ایجا گرنگی آخواه دما ده پرتوکا که دخوینه چه سوده تش خوندنا و پرتوکا دگره آیا که و ایجا گرنگی آخواه جی پسندایینا جیانا راستقین دگره اف جی ده ریا نمونهان ده خویا دکه و وان نمونهان جی جمر پسند ده آگوش خوزای گرتیه لویده که دبیجه ویجه گرنگی آخوش دکره اف سودا خوندنا و برهما ویجهی ویجه گرنگی آخوه جی پسندایینی شخو ویجه چیه؟ ویجه هردم پسنی تشتکی جمرد ده اف پسنا جیانا راستقین هری راست وی پسنی جمرد ده و پسنی شکوتینه جی نمونهن خوزای بخودتی دما هلبستان تی پسنی خوزای کردستان دیده و نمونهش کتینش خوزای بخوتین دما تی پسنی لحنگه کی دیده دما سر اوینداری داتین او نمونه وی گش کنین جو خوزای بخون یاد دوا دبیجه جیجه که کور جه کسی یان کسا خوندوان را پیشکش دکه وکا خوشگبونه که دیده کسی خوندوان چه شاویناجی کور دکه و برفره دکه و دریاوی خوندنی ده و جیره پیشکش دکه آسیسیا دبی ویجه ملوبویرین دیروکی و دستان افسانه چیروک و رومانان ودگرینه و سربورین ویدمی بما دده ناسین دما ویجه دخوینن ملچه ودگرین
ev pirtûkên wê jeyî çîrok be, helbest be, efsane be, destane be, mel çi vedgerîn? Mel bûyerên dîrokî vedgerîn. Di heman berhemên de, heman çîrokê de, heman efsaneyên de, helbestê de, mel çi vedgerîne? Me li bûyerên dîrokî, ew bûyerên goberê çêbûnin, ji xwe divê helbestvan zanî bi dema borî, heya di dema niha de berhemeke wê jeyî binivîsîne. Me li bûyerên dîrokî vedgerîne, çi destan be, efsane be, çîrok be, roman be, ji xwe ev geş dibin wêjeya civakekê vedgerîne û serboriyên çi serpêhatiyên got wê demê de çêbûne bi me dide nasîn. Wek berî ana me got di çîroka me mûzîn de ew bûyerên got wê demê de çêbûnin, di dema got me mûzîn tê de dişiyan çi bûyerên di wê demê de çêbûnin bi me dide nasîn. Em nas dikin di riya wê berhema wêjeyîr. Ya çara berhemên klasîk û nûjen dide bi me dide naskirin û hevrû dike. Dema ku em berhema wêjeyî dixwînin, klasîk û nûjen her dua jî bi me dide naskirin. Tiştê kevin, ji xwe dema berhemên ê kevin klasîkin û her dem bi vir de tê ekola menî wêjeyî jî bi aliyê nûjeniyê jî de tê. Ekolê menî wêjeyî her klasîk a herî kevin, dema tê vir de dibe romantîzm, realîzm, naturalîzm û dûrê dibe a nûjenî. Her ji klasîk xwarêzgar dike, helbestvan tê bi aliyê nûjeniyê de naxwe. Va berhemên kevin û nû hemû bi me dide naskirin û hevrû jî dike. Dibêje ji me re dibêje di riya vê wêjeyî de û vê xwendina van pirtûkên wêjeyî ji me re dibêjin ê kevin çawan û ê nû çawan in. Cudahiyê navbera wan ji me re diyar dike. Ya pênca berhemên dîrokî yên got wêjeya civakan bi civakên din dide nasîn diyar dike û lêkolîn dike. Ev berhemên dîrokî, ev dîroka got em dixwînin li ser vê pirtûka wêje a got em dixwînin, tiştê tê de ew berhemên tê de civaka bi hevdû dide naskirin. Me got dema yekî nejne tewatebê wêjeya te bixwînin, helbet wê her tiştê got di civaka te tê kirin, şêweya jiyana te, berhemên te jî berhemên tenî wêjeyî, helbestên te, her tiştî di jiyana civaka te de wê nas bike di riya va berhemên wêjeyî de. û tê jî ê civakê de nas bike. Me got tema hûn lêkolînê li ser internetê dikin, hûn pirtûkên wêjeyî yên civakê de nas dikin, hûn şêweyê jiyana wan jî nas dikin û her tiştê di jiyana wan çêbûye bi me didin nasîn û lêkolîna jî em li ser dikin. A şeşa civaka got wêjeya xwe ji çand û sincê xwe girtibe, bi tu awayî wêjeya sexte napejirîne. Dema ez bêm wêjeya xwe ji çanda xwe bigirim, kesê helbestvan û nivîskar wêjeya xwe ji çi digirin? Helbet ji jiyana civaka xwe digirin, ji çanda xwe digirin û ji sincê civaka xwe digirin. Ev helbestvanê got ev bi nigeha wêjeya xwe ji çand û sincê civaka xwe girtibe, bi tu awayî wêjeya sexte qebûl nake. Wêjeya got bêsûd her ti carî qebûl nake. A hefta dema got mirov berhemekê dixwîne, serboriyên jiyanê di riya kesê wêjevan de nas dike. Dema ez tên berhemeke wêjeyî dixwînim, a Ehmedê Xanî ez bixwînim, em mînak me anî, a Ehmedê Xanî ge ez bixwînim, ez serboriyên jiyanê di riya wî re nas dikim. Di riya wê pirtûka Ehmedê Xanî de çi bûyerên û serpêhatiyên got dema wî de çêbûnin, ez di riya wê berhema wî re nas dikim. A heşta pirtûkên wêjeyî dihêle got mirov derveyî ramanên xwe bihezire û bi civakên din hestiyar bibe. Dema ez tên ez pirtûkekê wêjeyî ne ji netewa xwe bixwînim, ne pirtûkên Kurdî bixwînim, ez pirtûkekê Erebî bixwînim yan jî pirtûkekê Almanî bixwînim. A wêje wê çawa bibe? Ez ê bi wan gelê din jî hestiyar bibim. Ez ê bi wan bihisim. Çawa jiyana wana çi êş û derdê wan jî hebin, ez ê bi wan hestiyar bibim. Wê çi dije ez ê ji derveyî ramanê xwe jî bihezirim. Ew ramanê got sînor ji min re danînin, ez ê wî sînorî derbas kim, ez ê ji derveyî ramanê xwe û hizrê xwe bihezirim. Wê aşopiyê min berfireh bibe. Aniha dibêjin berhemên wêjeyî yên giranbûha derfetê didin mirov ta ku karibe ramanên di wêjeya aşopî de tên gotin binirxîne.
برهمین ویژهیین گران بوها درفت ددن مروف تشتی دا آشوپی جیت چه بونن دهله بنرخینه تشتی اوه ده آشوپی هلبستوان جیت چه بونن دما گو هلبست داتینه و اف پرتوکین ویژهی و دما از بین و پرتوکی ویژهی بخوینن دهلن گو از وا آشوپی آجی بنرخینم و از ناس بکم شخوا سودا هری گرنگ جه خوندنا پرتوکین چی بن چه نتوی به چیزی جیهانی به سودا هری مزن پیوال جمع پردکه آوای جیانا گلندن ام ناز دکن رفتاری و ام ناز دکن ام با هستیار دبن ام برهمین کلاسیک و نوجه ناز دکن و هفرو دکن جداهیات نابرا واد ام ناز دکن و جه گرنگی خوش چه دگره جه پسنداینه دگره پسنداینه جیانا راستقین او جیانا گو لویده که برچاوینا خویانی کسی وی جوان دماته وی جه یکی داتینه لکویده که به باندور اوی جهی هانه لسر نویساندن اوی جه اوی هی دما از لسر چمکی رونشتی بن کسی وی جوان سر چمکی رونشتی بو جه خوب نویسین و پیوی گریدای بخوزایی تیخه وی جه خود و برهما خونی وی جهی بن یانجی دما از ناف شرکی دبن و پیوین گریدای شرط هلبسته مدبن یانجی دما از دناوا جواکی ده کارو خبات بکم و پیوی گریدای جواکی ده هلبسته مدبن ناخوا باندورا وی پسندایینا جیانا راستقین لگرنگی ده وی ویجیا هات اف سودورگرتنا جویجیا جواکی و سودا گو ام جخوندنا پرتوکین ویجیی دخوینن ام چه سودیجی دگرن او ام بین پرسن نرخاندنه رولار آیه که رولار روشنبیران دجواکی ده چیه؟ رولار روشنبیران دجواکی ده چیه؟ هر دم گو هرین اجماره دجواکی ده چیه که دما گو کاربن با آوائه کی زانستی نیزی کی گل اوچان داوی ببه وی دمی اوی کاربه جه هنر وی جه آوی گنجینه یکی بیداوی پیک بینا دما گو نیزی کی وی جواکی ببه با آوائه کی زانستی وی کاربه جه هنر آوی وی جه آوی گنجینه یکی بیداوی بکار بینا یاد دواد بیجه جواکا گو دیروکا خواه لیکولین نکه وی چاوا وی جه خواه ناس بکه ویجیا جواکی گیان جواکی گر ام بخوازن ویجیا دمین بوری تید بگهیجن او دیروکاوی بنویسین پیوسته جیانا جواکی یا وی دمی نرین و هلوستین جور بجور این چه بونه ناس بکن یا سیسیا دبیجن جواکا گو ویجیا خواه نپاریزه تو چاوا وی جواکی دنرخینه با آوائه کی برفره شیروه بکن جواکا گویجه خواه نپاریزه وی جواکا که بی بنگه به وی نکار به جبو خزمتا گل خواه کار بکه او پیشکتن دوی جواکی ده چه ناب شخوال ویده که رامانک دیجی هبول ویده که دبیجه گوونده که گل دکاره ببه برهمه که مجارا برهما ویجی گووند اگل دما گووند چید بن دیلان چید بن وی جوان حاضر به آماده به دوی گووند دی دوی دیلان دوی دعوتا گو چید به کارج وی دیلان جوی گووند شوی شخور بک مجارش بو برهما خوی ویجی دو کسی اویندار دوی گووند دی هبن کار سرواب نیوسینه کاری سر هف گرتن و تکیلیا دنابرا وی جواکی دما گو دیلان دگره کارش خور بک مجارا ویجه گووند کتنی کاره هلبستوان دما گو آماده به شخور بکه مجارا ویجیا خواه ام لویده گیان داویا وانه یا خواه سپاش بوه و ببین خیر و خوشید حیا وانه کدر